дуруду салом ҳамватанони азиз, дӯстони арҷуманд, бинандагони гиромӣ. Аз тариқи шабакаи фейсбук ва ютуб дар пахши мустақим аз шабакаи канали Паймони Миллии Тоҷикистон, ман Шарофдин Гадоев мехостам имрӯз дар мавзӯи ворух суҳбат кунем, чун дар ин марз даҳо бор мешавад ки аз ҷониби марзбонони қирғиз ва аз ҷониби шаҳрвандони қирғизистон болои мардуми Тоҷикистон ҳамлаҳои таҷовузгарона сурат мегирад ва дар натиҷа шаҳрвандони Тоҷикистон кушта мешаванд ва даҳҳо ва садҳо шаҳрвандони Тоҷикистон захмӣ мешаванд. Аммо ҳукумати Тоҷикистон мавқеашро барои мардум рӯшан ва возеҳ муайян намекунад. мо шумо медонем ки даҳҳо маротиба гуфтушунид байни ҳукумати Қирғизистон ва ҳукумати Тоҷикистон сурат гирифт, ҳам дар марз ва ҳам дар мулоқотҳои алоҳида. Аммо ҳукумати Тоҷикистон омода нашуд ки мавзӯъро ошкор барои мардум матраҳ кунад ва гӯяд ки мушкилот сари чи аст. Ин қадар даъвоҳо, ҷанҷолҳое ки дар байни ду кишвари ҳамбародар ҳаст, чи аст? Чаро мо наметавонем ин мушкилотро ҳал кунем? Чаро ҳукумати Тоҷикистон аз ҳукумати Қирғизистон метарсад? Чаро то имрӯз ягон аз вакилони мо, вакилони парлумони мо ё аъзоёни ҳукумати мо наомаданд масъаларо бардоранд ва матраҳ кунанд ки бародарои азиз, мо ин ворух қисми тақсимнашавандаи Тоҷикистон буд, дар ҳеҷ гоҳ анклав набуд, як ҷазираи ҷудо аз Тоҷикистон набуд, пайваста буд. Чаро ин харитаҳоро намебароранд? Чаро нишон намедиҳанд? Мо ҳамамон хуб медонем ки дар даврони шӯравӣ, вақте ки Сталин сари қудрат омад, шурӯъ намуд ба тақсим кардани тоҷикҳо. Чун тоҷикҳо як таърихи бисёр бузург доштанд, фарҳанги бисёр бузург доштанд ва аз ин тоҷикон метарсиданд ки мабодо инҳо бо нерӯи бузург нашаванду ва аз Иттиҳоди Шӯравӣ берун нараванд. Яъне бо ҳар далеле мехостанд тоҷикҳоро заминҳояшон тақсим кунанд, заминҳояшон ба дигар кишварҳо диҳанд ва Тоҷикистонро ҳам чӣ гуна медонем як кишвари автономӣ дар ҳайати Ӯзбекистон оварда расонда буданд. Ин ҳама кӯшишҳои Шӯравӣ ва Сталин буд. Ва агар ки мо харитаҳоро бардорем ва Тоҷикистонро бибинем ки Тоҷикистон як кишвари бисёр бузург буд ва ин воруху ин ҷоҳо ҳама заминҳои Тоҷикистон ҳастанд ва байни Тоҷикистон ҳеҷ байни Исфара ва ворух ҳеҷ ҷудоие нест. Чаро ин ҷудоиро пайдо карданд? Чаро ҳукумати Тоҷикистон имрӯз намебарояд ва қотиона аз чизе ки воқеият таърихӣ ҳаст аз ин талаб кунад? бубинед дӯстон, сабабаш як чи аст. мо шумо хуб медонем ки ҳукумати Эмомалӣ Раҳмонов, худи шахсияти Эмомалӣ Раҳмон ва атрофиёнаш, наздиконаш, махсусан ҳамин мақомотҳои қудратие ки имрӯз дар сари қудрат ҳастанд, хишовандоне ки дар атрофи Эмомалӣ Раҳмонов ҳастанд, ҳамашон ба маводи мухаддир, бо фурӯшу ғайриқонунӣ интиқол додани маводи мухаддир машғул ҳастанд. Ва Қирғизистон низ яке аз минтақаҳои транзитӣ барои ин хонаводаи Эмомалӣ Раҳмонов истифода мебаранд ва ҷиноятҳое ки Эмомалӣ Раҳмонов аз ҷониб дар ҳудуди Қирғизистон содир кардааст ё ин ки ҳамон роҳи транзитие ки барои маводи мухаддираш Қирғизистон боз кардааст, ба ин хотир Эмомалӣ Раҳмонов дар муқобили ин ҳама даромадҳои шахсии худ, фоидаҳои шахсии худ наметавонад садо баланд кунад, чун дар онҷа як парвандаи алоҳидаи доранд қирғизҳо. Ҳар вақте ки агар Раҳмонов садо баланд кунад, ин парвандае ки даҳҳо, садҳо факту далелҳои гузарондани маводи мухаддир аз ҷониби наздикон ва шахсони Эмомалӣ Раҳмонов ҳаст, онҳоро пеш миз мегузоранд, мегӯянд ҷаноби Раҳмонов ё
дамата мегирӣ ё хомӯш мешавӣ, ё ин ки мо ин парвандаҳоро расонаӣ мекунем, ё ин ки роҳи транзитии маводи мухаддиратро мебандем, ки аз он солона ҷаноби Раҳмонов садҳо ва миллионҳо доллар фоида меоварад. мо медонем кадом шахсиятҳо дар атрофи Эмомалӣ Раҳмонов ба маводи мухаддир машғул ҳастанд. Даромадҳое ки имрӯз мақомоти қудратии Тоҷикистон аз ин ба даст меорад, онҳо дар куҷо истифода мешаванд, чӣ гуна истифода мешаванд, инҳо ҳамаш маълумотҳо барои мо вуҷуд доранд. вале хиёнат ба миллат, хиёнат ба 40 000 сокини ин ворух аст. ин Амалӣ Раҳмонов 40 000 сокине ки онҳо умед доранд ба пуштибонӣ, онҳо умед доранд ки ҳукумати Тоҷикистон ин масъаларо аз нигоҳи миллӣ ҳал мекунад ва дар он ҷо 40 000 аҳолии Тоҷикистон тоҷик ҳастанд, 99.9% тоҷик ҳастанд, 0.1% қирғизҳо ташкил мекунанд. чаро имрӯз ҳукумати Тоҷикистон манфиати 40 000 нафарро нодида мегирад? чаро имрӯз мақомотҳои қудратии Тоҷикистон ҳозир нестед ки дар марзи кишвар рафта расиду аз марз буми кишварамон, ватанамон, миллатамон ҳимоят кунем? чаро имрӯз фақат омадед рӯ овардед ба фейсбуку, ба ютубу, ба инҳо фақат дашном додану ақорат кардану чорта гапи ҳавоӣ дар муқобили мухолифонатон гуфтан омадед? чаро имрӯз сухан дар бораи ҳимояти ватан меравад? чаро имрӯз мақомоти қудратии Тоҷикистон, марзбонон, кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон, чаро имрӯз ҳимоят намекунед? чаро ҳаматон имрӯз омадед дар атрофи танҳо ҳимоят кардани манфиатҳои як хонавода? чаро имрӯз касе аз шумо садо баланд намекунад? шумо дар саркӯб кардан, куштани мухолифони худ ва ҳамватанони худтон қодир ҳастед, дастатон пур аз хун аст. чаро имрӯз наметавонед аз миллату давлати худ ҳимоят кунед? чаро сарзамини кишварро имрӯз дигарҳо дар хокамон омада таҷовуз мекунанд ва дар кишвари мо барои худашон роҳ месозанд? имрӯз шумо ба чӣ кор машғул ҳастед? ин зиндон кардани чорта бечорае ки намедонам бо нодуруст хондани намозашон бурда маҳкам мекунед, ё чорта нафаре ки имрӯз ба ақидаҳои шумо розӣ нест, ба ақидаҳои таҷовузгаронаи шумо розӣ нест, пушти он мегардед, мекушед, як нафарро аз як ҷо дузида меоред, як нафарро меравед дар зиндон шиканҷа мекунед ба хотире ки иқрор шавад ки онҳо ҷиноят содир кардаанд. беҳтар нест ки имрӯз рафта аз марз буми кишвар ҳимоят ва дифоъ кунед? куҷо шуданд он фарзандони содиқи ҷасури миллатро шумо имрӯз аз мақомотҳои қудратӣ дур кардед? куҷо шуданд онҳо? ба хотире ки ҷасорати онҳо тарс барои Раҳмонов буд ки ин бо ҷасоратиашон, бо ватандӯстиашон онҳо метавонанд зидди сиёсати мо бошанд. ҳар касе ки ҷасур аст, ҳар касе ки далер аст, ҳар касе ки ҷасорат дорад, виҷдон дорад, ҳеҷ вақт иҷозат намедиҳад ки Раҳмонов болои ин миллат таҷовуз кунад. ҳеҷ вақт иҷозат намедиҳад ки ба ҷиноятҳои Раҳмонов ҷиноят кунад ва аз ҷиноятҳои Раҳмонов дастгирӣ кунад. ғурури мардию ҷавонмардиаш ҳеҷ гоҳ иҷозат намедиҳад. дар атрофи милиса кумитаи давлатии амнияти миллии давлати Тоҷикистон нафаронеро ҷамъ овардед ки ба ҳарфи шумо гӯш диҳанд ва ҳеҷ гоҳ аз марзу буми кишвар дифоъ натавонанд карда. саркӯб кардани мардуми худатон, дар тарсу кардани мардуми худатон далер ҳастед. дидед натиҷаи коратон ба куҷо расид? дидед натиҷаи коратон ба куҷо расид ки аз тарсу кардани миллатон нафаре пайдо намекунед аз марзу буми ин кишвар ҳимоят кунад? ҳамаро тарсу кардед, ҳамаро бечора кардед. ҷаноби Раҳмонов беҳтарин роҳ мешуд ки ё роҳи ҳалли масъалаи ворухро пурра ҳал мекард ки ин хиёнат аст.
وقتی که شما میگید که به مخالفان سنگ میزنید که شما خیانتکار هستید، این انا جای خیانت جناب رحمانوف اینجاست که به خاطر منفعت شخصی خود و خاندان خود، اولاد خود، به خاطر از دست ندادن راه ترانزیتی برای بردن مواد مخدر که از آن میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار درآمد میکند، منفعت 40,000 ساکن این منطقه را به اینابت نگرفتن و آشکار در مقابل آنهایی که میخوان به زمین خاکی ما تجاوز کنند و این زمین ما را از خود کنند صدا بلند نکردن. این است خیانت. خیانت این است که وقتی که زمین تاشقرغان ما در منطقه خیتای هست، به جایی که ما طلب کنیم که زمین ما را به پس گردانند، ولی چیکار میکنیم؟ با این نزدیک نمیشویم، میگیم که زمین علاوگی میگویم که در وقتش در علامتگذاری مرزی نادرست علامتگذاری کرده شده بود. ما و شما خوب میدانیم که بین موزیدون و استالین در سال 1949 معامله شینجان به وقوع آمد، به وجود آمد. آنها در اساس معامله بعضی از منطقه تاجیکستان در زمین شینجان دادن. این تاریخ شینجان را یک تاریخ علاهیده است، من نمیخوام تاریخ دیگر کشورها وارد شوم، ولی تاریخ زمین های تاجیکستان را ما باید دانیم. از این طرف یک زمین های ما را در منطقه افغانستان ماندن، از طرف دیگر زمین ما در منطقه چین ماند که امروز ما به جایی که طلب کنیم خیانت رحمانوف را ببینید برعکس میدیم. چرا امروز از شرطنامه‌ای که بین تاجیکستان بین دولت چین به وجود آمده بود ما امروز خبر نداریم؟ چرا برای رسانه ها، برای مردم آشکار نمیگن که در اساس کدام خریطه ها، در اساس کدام گفت و شنیدها، موضوع گفت و شنیدها چی بودن، در کدام اساس ها ما این زمین تاجیکستان رو به چین دادیم؟ نه، همه پولا گرفتن در کیسه زدن، همه کده گشتیم. این جنایت های رحمانوف است. انا این خیانت است. انا این رو خیانت میگویند، انا این رو وطن فروشی میگویند، انا این خاکی وطن رو به دیگرها فروختن میگویند. وقتی که رحمانوف را اسلام کریم سر قدرت آورد، قدم به قدم هر ماه در زمین های ما وارد میشدن، مینه گذاری میکردن و زمین ها را در اطراف خودشان میگرفتن. این بود خیانت های رحمانوف که به خاطر سر قدرت آمدن زمین های ما را به دیگر کشورها میداد. و امروز هم که به خاطر منفعت شخصی، منافع خانواده‌اش، به خاطر مواد مخدرش که به این کشور، از این کشور انتقال داده می شود، خاموشی را پیش گرفته است. چرا در شما کانال های قرقیزستان را ببینید، شما صحبت های وکیلان قرقیز را ببینید، آنها گناهکار کرده ایستادن، کشتن شهروندان ما را کشتن، ولی باز ما را گناهکار میکنن. چرا امروز ده ها و صدها زخمی هایی که در نتیجه تجاوزهای از جانب قرقیزستان ما خاموش هستیم؟ چرا به کشته شدگانی که کشته شده اند ما پرونده جنایتی نسبت آنهایی که دست به این عملی غیر انسانی زدن خاموشی را پیش گرفته ایم؟ چرا دعوا نمیکنیم؟ چرا دعوای ضررهای مادی و معنوی نمیکنیم به خانواده قربانیانی که در نتیجه های مناقشه های مرزی از جانب تجاوزهای مرزبانان قرقیز صورت گرفت؟ باید امروز خودی حکومت تاجیکستان دیگر منفعت شخصی خانواده رحمانوف رو یک طرف گذارند، مردم صدا بلند کنند. ما امروز صدا بلند کردن ما به معنای آن است که حکومت تاجیکستان، نه وکیلانش، نه پارلمان تاجیکستان، نه دیگر اینستیتوهایی که در بدنه این حکومت هستند، همه موری خاموشی زدن در لب. کسی از اینها صدا بلند نمی کند، کسی از اعضای حکومت فکر و عقیده هایش را نمی گوید، کسی از مرزی ما دفاع نمی کند در رسانه ها. ما آهسته با خاموشی زمین ما را در دست قرقیزها داده ایستاده ایم.
با خاموشی مرزهایمان رو حمایت کرده نمیتوانیم. هر یک وجب کشورمان رو حمایت کرده نمیتوانیم. تنها آمدیم تمام نیرومون رو استفاده میبریم مقابل مخالفانمون، مقابل آنهایی که به سیاست امامعلی رحمانوف موافق نیستند، آنهایی که از دزدی‌های رحمانوف میگویند، از تجاوزهای رحمانوف بالای این ملت میگویند. آخه بالاخره این ملت، این دولت یک رحمانوف نیست کو؟ یک خاندان رحمانوف نیست کو؟ بیاید دیگر صدا بلند کنید، بیاید دیگر از مرز بومی کشور حمایت کنید، بیاید بگذرید از اینها. این مخالفان دشمن نیستند، مخالفان آینه شما هستند. باید مخالف داشته باشد هر یک حکومت. به مخالفت به این حکومت پیش نمی رود. و امروز ما بدترین حالت رو در بدترین حالت مردم ملت تاجیک گرفتار است. مردم احساسی حمایت نمی کنند، در این مرز احساسی حمایت نمی کنند. بهترین راه است، بهترین راه همین است که حکومت تاجیکستان مسئله رو با حکومت قرقیزستان جدی گذارد و آشکار برای مردم اعلام کند، پیشنهاد کند و مردم هم در بری حکومت راست ایستاده حمایت کند. امروز طرفداران پیشوا، طرفداران این شخص میگن شما چی کار داری؟ پیشوا خودش حل میکند. او پیشوای شما کی است که تمام زمین تاجیکستان را داده است؟ یک خائن است، یک خائنه که تمام ملت تاجیک را در این حالت روز آورده رساند. یک مقدار شهروندان ما را در روسیه کشته ایستاده میکشند، یک مقدارش را در مرز و در داخل تاجیکستان قرقیزها میکشند، یک مقدارش را رحمانوف خودش با دستان خودش در زندانهایش با هر طریق و راه و واسطه کشته ایستاده است. فقط ما داریم فقط از یک جنایتکار، از یک گروه جنایتکاری قرلوقی که سر حکومت آمدگی هستند، ما از این گروه جنایتکاری قرلوق در سر حکومت بودگی حمایت کردیم و منفعت های این شخصی الهیده را از منفعت های ملی و دولتی و از همه این بالاتر گذاشتیم. بهترین راه است امروز بیایید روی حل مسئله رو کوبید و به این حالت نقطه گذارید. لازم می شود نیرو را در خاروق استفاده نبرید، نیرو را بالای مردمی خود استفاده نبرید. مردمی خود دشمن نیستند، مردمی خودتون دشمن نیستند که لشکر میکشید میکشید، خانه هاشون را میدرایید، مردمی بی سلاح را میکشید در قد کوچه ها. مرحمت روید در آنجا لشکر درارید، در آنجا حمایت کنید. مردم در آنجا برای لشکری شما احتیاج دارند، نه در جایی که شما بالای مردم لشکر میکشید، نه در جای مردمی آسایشته که بالایشان لشکر میکشید به خاطر عقیده های سیاسیشان، به خاطری که با جنایتکاری شما همراه نمیشوند. متاسفانه بدبختانه از روزی که رحمانوف آمد ما به همین مشکلات های مرزی روبرو شدیم. نگذاشت. این کلخوزچی بود، این کسی نبود، یک بیسواد، یک دوست بود. امامعلی رحمانوف یک دوست است. از روغن دزدیش در مثلا زواد قرغان تپه، از سرخوز دزدیش در سرخوز دزدیدنش، در کلخوز دزدیدنش، در هر جایی که آمدگی دزدیدگی است. حتی در همون دوره در کلوب کمک های آرد و اینها روان میکردن به شهر کلوب، از همون آرد دوزی کرده در خونش آورده میفرارد. در تمام جایی که رحمانوف قدم گذاشتگی است دوزی کردگی است. تا امروز تمام خانوادهش، تمام اولاد و اجدادش به سر ملت تاجیک بار کرده، دوزی کرده ایستاده. بیایید دیگر از رحمانوف، از این خانواده امیدی کلان نبندید. بیایید ملت تاجیک از روزی که رحمانوف آمدگی است، از روزی که این خانواده آمدگی است، تمام ما مرزامون از
мавқеъ додем. Ин бесавод, ин намедонам подавон, ба ин подавон оҳиста оҳиста мардум ҷамъ шаванд ё ин подавонро аз сари қудрат дур кунанд. як шахсиятҳое биёяд, як шахсиятҳои босаводу бофарҳангу бофаҳм биёяд ки миллатро ҷамъ кунад, марзҳои тоҷикистонро ҳимоят кунад. аз рӯзе ки ин омадааст бесавод ақли марзҳоро нигоҳ кардан, ақли бардоштани ҳамун харитоҳоро, таърихро бардоштану талаб карданро надорад. ба хотири ҳифзи қудраташ марзро медиҳад, ба хотире ки дар сари қудрат монад марзро медиҳад. ба ҳар як гуфтаҳои онҳо розӣ мешавад ки яки мабодо онҳо бо ман душман нашаванд ва қудрати маро суст накунанд ки маро мардумам аз сари қудрат дур барад. ба ҳар як чиз, ба оддитарин кор розӣ мешавад ба хотири ҳифзи қудраташ, ба хотири манофеи шахсии хонаводааш. ва ин манофеъҷӯии хонавода, ин манофеъҷӯии шахсии ӯ оҳиста оҳиста чӣ кор кардааст? Моро аз даст додани марзҳоямон, аз даст додани заминҳоямон, аз даст додани манфиатҳои миллию давлатиямон шудааст. ба хотири соли 2012 ба хотире ки русҳо аз русҳо аввал барои ҳар як сол 250 миллион доллар талаб карданд, баъдан омадан бепул ба 49 сол пойгоҳи низомии Русияро имзо карда доданд. Бепул. ба хотири чӣ? аз русҳо тарсид ки мабодо аз мухолифини ман дастгирӣ накунад ки маро аз қудрат гиранд, ё ин ки ба хотири ҳамдастӣ бо саркӯб кардани мухолифони худаш дар Русия кӯшиш кард ки ин пойгоҳи низомиро бепул дар русҳо диҳад ба хотири манфиати шахсии худ. вақте ки манфиати шахсии худаш дар ҳар ҷое ки мебинад ки зери хатар мегузорад, аз манфиати миллӣ мегузарад, аз манфиати тамоми кишвар мегзарад. агар мардум имрӯз сарҷамъ шавад, як ҳукумати мардумиро ба сари қудрат биёрад, ман намегӯям ки имрӯз бояд худи аз кадом шахси мухолифин сари қудрат биёяд. бигзор як нафаре аз дохили тоҷикистон сари қудрат биёяд, бигзор як нафар, бигзор аз мухолифин набошад, аз ҳар куҷое бошад, як нафари одил ватандӯст бошад, сари қудрат биёяду ва миллатро сарҷамъ кунад, марзу бумашро ҳимоят кунад, манфиати шахсии худашро як тараф гузорад, ба манфиатҳои миллию давлатӣ чанг занад ва инҳоро ҳимоят кунад. имрӯз барои мо ҳамчунин як ҳукумати миллӣ дар кор аст. як ҳукумати миллӣ бошад ки мардуми тоҷикистонро аз Русия ҷамъ кунад, мардуми тоҷикистонро дар Русия ҳимоят кунад, дар ҳар берун аз кишвар, дар дохили кишвар, дар ҳар ҷое ки шаҳрванди Тоҷикистон бошад, ин ҳукумат дар ҳимояташ бархезад ва омода бошад. на ин ки ба марз додану ба фурӯхтани сарзамини кишвар ҳамеша розӣ бошад ва дигарон боис ифтихор кунанд ки мо як пешво дорем. ин пешвохонӣ ва ин ҳама мадҳияхониро як тараф гузоранд. имрӯз рӯзи номус аст ки дигарон дар марзи хоку буми Тоҷикистон қадам ниҳодесанд. қадамҳои онҳоро кандан дар кор, қадамҳои онҳоро нагузоштан дар кор ки дар марзи мо қадам гузоранд. байни инҳо чӣ шартномаҳо мешавад, чиҳо мешавад, мо намедонем. чун тамоми ҳукумати Раҳмонов, тамоми фаъолиятҳояш пӯшида аст, сиёҳ аст. касе хабар надорад ки ҳукумати Раҳмонов чӣ кор мекунад. ба касе ошкор намекунад, чун як ҳукумати ҷинояткор аст, як ҳукумати ношаффоф аст. вақте ҳукумат ношаффоф мешавад, ҷинояткор мешавад, ба чунин корҳо даст мезанад. барои мардумаш омода нест ки масъаларо баён кунад, гӯяд ки дар ин ҷо ду шаҳрванди ман кушта шудагӣ аст. шумо чӣ кор кардед? тамоми нерӯҳои низоми ман дар ҳамун марз қатор мекунам, то даврае ки барои ду шаҳрванди ман ҷавоб нагӯянд онҳо, то даврае ки масъаларо пурра ҳал накунам. ман беғайратию беҷуръатии ин шахс ба хотири манфиати шахсии худаш ба ин ҳолат оварда расондааст. дар бораи хиёнатҳои Раҳмонов мегӯм ки бисёр агар суҳбат кунем кам аст.
чун ин нафар дар давраи 27 сол ин миллата ба чуноне овард ки ба чуноне ин миллата пароканда кард, ба чуноне ин дар болои ин миллат зулм кард, хиёнат кард, хоки ин миллатро фурӯхт. Агар соатҳо суҳбат кунем кам аст, вале як чиро гуфтанӣ ҳастам. ҳамватанони азиз, ин Раҳмонов, ин хонаводааш то даврае ки дар сари қудрат бошад, ин таҷовузҳо болои миллат давлат зиёд мешавад, ин зулмҳо болои мардуми Тоҷикистон аз тарафи дигар миллатҳо зиёд мешавад. ин зулмҳо аз ҷониби русҳо, аз ҷониби қирғизҳо, аз ҷониби дигарҳо дар мо шумо зиёд шуда рафтан мегирад. то даврае ки ин режим бошад, то даврае ки ин хонадон бошад, барои манфиати шахсии худаш ҳамаи мо шуморо мефурӯшад, марзи моро мефурӯшад, номуси моро мефурӯшад, виҷдони моро мефурӯшад. набояд дигар ба Раҳмонов бовар кард, набояд ба ин хонадон дигар бовар кард. ин хонадон ҳеҷ гоҳ ба манфиати миллату давлат Тоҷикистон кор накарданд ва нахоҳанд кор кард. чун аз рӯзи аввал инҳо дасташон пур аз хун буд ба куштани ин миллат. ин як гурӯҳи қарлуқҳо ҳастанд дар сари ҳукумати Тоҷикистон омада расидагӣ ҳастанд. ман дар бораи таърихи инҳо суҳбат хоҳам кард ки инҳо аз куҷо омадагӣ ҳастанд, чӣ гуна омадагӣ ҳастанд. ба ин хотир дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, имрӯз бояд сарҷам шавем, ояндаи миллату давлати худамонро ба дасти худамон ҳал кунем. нагузорем дигар дар дасти Раҳмонов. нагузорем ки Раҳмонов ҳар тавре ки дилаш мехоҳад бо ҳамун анҷом диҳад. худо нигаҳдоратон бошад ва иншоалло боз дар суҳбатҳои дигар, дар мавзӯъҳои дигар бо шумо дар тамос ҳастем. бо мо бошед ва дар канали Паймони Миллии Тоҷикистон ҳамроҳ шавед, обуна шавед ва суҳбатҳои моро пайгирӣ кунед ва иншоалло дар мавзӯъҳои дигар бо аз ҷиноятҳои дигари Эмомалӣ Раҳмонов, хонадонашон киё буданд, чиё буданд, чӣ ҷиноятҳо содир карданд, чӣ ширкатҳо доранд ва мо кӯшиш мекунем ки як барномаеро ҳам роҳандозӣ кунем ки мустақиман бо мардум суҳбат кунем, бо шаҳрвандони Тоҷикистон. шумо занг зада тавонед, бо мо савол дода тавонед, ба саволҳои шумо мо ҷавоб дода тавонем. мо дар оянда як чунин барномаро ташкил мекунем дар ҳамин канали Паймони Миллии Тоҷикистон. феълан шумо ҳамроҳ шавед ва барномаҳои моро пайгирӣ кунед ва чунин фурсатҳо ҳам мешавад. ман омода мешавам ки ба ҳама саволҳои шумо бо факту далел ва рақамҳо ҷавоб гӯям. худо нигаҳдоратон бошад. ҳамдиёрони азиз, ҳамватанони арҷуманд, худо нигаҳдор.